palatan sa diyang kaya ulama tano ron miyate mo ba bagay sa may tuba para manawala o ay anta akadirisyo o alhamdulillah alhamdulillah masyaallah. Batian tano sa suratul Fatihah kumanisan na peniat piu-piu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayron na samana inna yang kaya ulan-ulan na Ramadan na magaan na igumanat upama ka seiko kaya pa kasay barataon o mga mampunay sa pamikiran sa bisita bisita tanyan. Upama kaban pagilay na sama na o di kalugawi ya lambu napat gawi agyan na lambu magan giyang kaya kapagis giyang kaya oras na igira na dikitan udi nakaptiro karon sa dikitan udi nakagaigain na ayatan udi pamagitong na anti kapakaw mo Ramadan ikaduan na panggiraw tanwa anton amaday ikapniyata imanto nakatiyay sinuda kiti na panggiraw tap mana ande uto ikambuga tao udi na ande kapniyata sa manutom na YouTube ni kagaan agian ka iya Ramadan so ginanduang mo ikagaan agian ka iya umur kaso manusia na uman guminawa nagyang kota miniginawan yan na dito berakasoy na nagyang kota miniginawan ka na miya labatid mo to sa iko umur ka uman din ni gawi iya sumagidra ka na kore kagyang kota tigi ba iya labi gawi iyo to miyay pos adin kasoy ay maana na sumyagidra kay man to so diyo maat na pero masunik sa diyo maat na sala kawa diyo maat sumyagid ka so kagaya hamis na pero masunik sa hamis na salakawa hamis way din ka nangon hamis ugaid ng bida agyang kotawan niya ande ni na orasyan na gubida gawin niya detaryan mambu aso oras na sumagid ka sa oras imanto na bida so alaw na kagaya gusto alaw na imanto na salakaw pamanso alaw na mapita sa manuto na may puso to na sumambuso mga simba na sumyagid ka sa Ramadan iman to na supakaw ma Ramadan na salakaw man na sumambuso miyay po sa Ramadan na salakaw pa uwaya pagilayan ka na so mga wakto na sumagid ka sa wakto na salakaw to wakto so wakto pa ma di maat sang amiyay pos na salakaw iman to di maat na salakaw man so next di maat o di na so sigid ka wakto mga luhur salakaw so luhur iman to salakaw so luhur mapita salakaw so luhura isagawi sa kamoto so kadin din mga wakto na giyang nga kapsigid giyang nga oras na tanto amadakla kaya sayaw mga ulama sa iko ka importante niya inoto na isa akiyaw sayon o one day ni na mga ulama na sotigian sa oras ka nag-YouTube din sa umur ka na andi ka daw oras ka na miya din sa umur ka sa manato na emiya sa butro na umay lang agyang ko tuwa oras ka sadang ka mausar si kumapya na ayam miyay lang nagyang ko tuwa umur ka adang ka mausar si kumapya giyang kaya andi ni nakapsigid agyang kaya api anto na din sa irka
Napipikiran ka auri penwala apa ka kasoy sa iko kapakataling umangkasi isa alungan amori. Ay mana, nadatar umanga waktu, akasoy ka sa ipagisi yan raka inuk ya sumbayang anak ka. Giyang ko to mga waktu, akasoy ka inuk ya sumbayang anak ka na langun-langun waktu. Asum ya gedr ka, na langun rakaw to, pagkataling uma sa iko urian o kawapat ka. Dito sabab, kailangan na uman isa na di imakapanaguntaman, nagudi imakanggalbot. Giyang kaya kapapantagan raktan oras, na siya ay mapapadadam sa isa, giyang kaya oras, upang makabadin pagilaya, naroon may papantaga giyang ko to timing yan. Nah, ayakatiro ako ron sa ron may papantaga giyang kaya timing yan, nakatawan tanudin agiyang kaya ulan-ulan aramadan na panakpang. O gaid, na aya katimbelian na aya mala panakpanon, so amal na giyang kaya pagkuri sa isa giyang kaya ulan-ulan aramadan. Giyang kaya andini napkurya ulan-ulan aramadan, na adna matatagusi aya kialu yaun wallah sa isa Quran na khairun min alfi shahr. Khairun min alfi shahr. Aya mana nagyang kaya matatagus sa giyang kaya muri sa isagyang kaya ulan-ulan aramadan na tumo adiso sanggibua ulan-ulan. Nah, sama na to na sa isagyang kaya muri no. Nah, beauty sabab kailangan na makapanaguntaman tanong. Eno to? Nakagiaya sa bapian na apiaan to na kang gelbek nagyang ko to akapenggelbek ka na aya pagilenon na sa ikumuriro. Kana uba sa ikumunong. Sa ikumuriro no. Pagilain agyang ko tagalbek o manusia sa aya pagilenon na sa isagyang kutaki oriano. Nah, aya ibarat yan, nagyang ayaan din na Ramadan. Yang aya Ramadan, na uway din kami yan naman na martano, sa isagyang kutapaganay sa iku Ramadan, okay, nagupuon di tanong manamar sa isagyang ayaan din na muri sa isagyang kaya Ramadan, na miya dagyang kutapagilenon, kakagya aya pagilenon, nagyang kaya muri niya. Aya ibarat yan na deta ragyang kutuwa, andi ni nakakuntis, ha? Yang kota kakuntis, ha? Yang kota kakuntis na umani isa na miya kamuntay sa kakuntis. Nah, nagyang kota kakuntis na api anto na ni kuntisan, na upama kami kadagdag na kuntisan na at na mga kategori niyan na aya pagilenon nagyang kota laston. Yang kota laston. Na nagyang kota laston na sadin sa miya pili apakap kuntisan nagyuti mga tawa, mga papasang nagyuti pagilayan nagunggriden sa mapia. O di nasuka kuya, badiwan suka kuya, pirmiwan. Diyan ko takakuya, na kena ubaya pagilayan, sa antay miya kataban na giyang ko to antay lagud si ko paganan. O di, na antawa unon imagaan si isagyang ko tapaganay. Kaapi miya kagaang-gaan, si isagyang ko tapaganay, na amay ka, minisampay salo ka nakiagitan, na di utok itong sa miya kataban. Badiwan so tutulan sa ikiyamumuay, ako si bauwain, ama pinutule sa isa eskwelaan. Agyang utak ya puntisiran. Asya mumuay na agyang miya kalagulagud. Na miya katurug. At tigyan na makaturug ako, agapira na rin, agyang kaya ba oo. Pirat na tigyan ni pendulan yan. So kaya pa katurug yan, nakagya ko mamkabkar na mauna si ba oo, sa pinising lain na miya kasindit. Sama nito, na dama kuwa agyang ko takagaan, kakagya si isa paganay na may puunsiran na magaan. Na aya miya kwa nagyang kutoa antawa uno ni miya kadunggo si isagyang kutoa penising light. O di nagyang kutoa kaklas. Giyang aya kaklas kapangadi kapag eskwela. Na aya pagilayan o antawa unon mga tao amya makaapas na sumiya kadunggo si isagyang kutoa last. Ay mana na miya ka-atin sa exam si isagyang kutoa muri-purya kaya pag-exam. Kena ubaya pagilaya na antawa unon ni miya ka-enroll. Kaupama kaayay le na antawa unon ni miya ka-enroll na daki pantag. Agyang kutakwa. Kaaya pagilain na antawa unon imiya makaapas si isagyang kutoa muri-purya ka-pelegub. Datara giyang ngayaw lanulan aramadan. Giyang ngayaw lanulan aramadan na isa amiya ka pihak amamasawon na naigira apaganaya, igira apaganaya sumiyudag sa Ramadan na upama ka imanto nagagawi na paganaya tarawih na may lengkad nagyang mga masigitam ya penuh-penuh na nagyang ko takap ke penuh-penuh yan na uman gawi inap kelebatan
anden ni kisampay niyan sa ande ni na mag-anden so kakebuka iron na namiyay lang kagiyang kaya mga masjid so sabi dun amin beloya so miya kadakadakal na nigira kuan na labi-labi sa kasaap katigi na pumugalanta bata dilabaw so sabi ande ni na babutagad-tagala na sepan say kukapusa na ad na di po sa ayaw di niya nun pusaan na talugawi. Kamu tatigang liman to sa isang tagya pagura sa sabalo no talugawi kayar kaya natiginan na kasarbuan na kaptan rak na Petra na miya dusa pan ka piya kapanaytan yan so one day ni na Petra sa kanaubasaytan na piya kapanaytan yan. Sama no to nakagi ayaw pagilayin na nasa din sa Koreanon nagyuti sabab kailangan na makapanamartano makapanagundaman tano, makatakap tano sa ande ni nagalabag sa giyang nga iya muri-purirong. Giyang nga iya ande ni naulanuran Ramadan, na ad na matatagusiin, aaya Peter wala na khairum min alfi shahr. Giyang nga na khairum min alfi shahr, tumo adiso sanggi buulanulan, na madakal sukyaw sayasan sa isa tafsir. Yang ko takia tafsir sa isa giyang kutuwa, Suratul Qadr. Isa amya bati akanon, natigi nagyang raya Lailatul Qadr na ayat tinimbangan wallah aande ni na iko'y balintiyan sa iko umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukya pa kandito Sulaiman sa miyaka 50 ragun. Ay mana na miyaka kandito sa Sulaiman sa miyaka 50 ragun nagyuti sabab aya inilawanon wallah nagyang raya Lailatul Qadr ini bagay niyan sa iko ummaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagyang kaya Lailatul Qadr na ayakala yan na sobra so 80 ragun. Na kamuta sanggi bulan ulan na iya itong ano na sobra so 80 ragun. Sa manuto na aya buwa kaya pakandito Sulaiman, sa giyang kota kaya pakandito yan na 50 ragun na kaya sobraan o ummaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadua natigyan na pad sa ande ni na piyan taganun wala na sokya pakandet to Dzulkarnain. So Dzulkarnain. So Dzulkarnain na way din ka na uba nabi. Kanyan dami itong sa nabi o gaid na peduto sa bigan wala sa kapasang. Sa aya kapasang yan na mapupeka ande ni na di niyan mapakasungo agyang gayap sa depan alungan agugyang gayap sa bangan alungan. Ay mana na kelibtian na dunia. Nah, nagyang kutak ya pakandet to yan. Namya ka 50 ragun. Nana ayam membuai ni bagay wallah sa iko ummaw Rasulullah nagyang kaya Lailatul Qadr aya kala iyan na sobraso 80 ragun sa manutong na isaw to kakagagawi amala ikipantag adiso kaya pakandet to Sulaiman kaya pakandet to Dzulkarnain sa miyaka 50 ragun ikapdiyan nagyang ko takya panutulaon kaya osayaw sa tafsir sa giyang kaya tigyan na Lailatul Qadr na ayat tigyan anday ni na kiniturunan sa iwala na inibigay niyan sa iku mga ummaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enotong napupinutulan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang ko tatlo kataw amama sa iku Banu Israel miyaka 50 ragun na desiran din madusa sa sapar kemata. Paema na miyaka 50 ragun na desiran din madusa. Nakagiya ko panutul ni Rasulullah na nagyuti sabab ande ni napiang ni mga sahaba at ginaya Rasulullah na ubatan wagi mambuma kuwaso balas udat taragi ang kotak yang gulaula sa giyang kanan pinggulaula nga talo kataw mama nagyuti sabab pa ini turun wallah agi ang kanan na Suratul Qadr. Nah giyang kaya Lailatul Qadr na napipikirang ka upama kamakuang ka ay mana na ibarat yan no upama kamakaw maso Lailatul Qadr aya ka pa kauman yan na ka na pumbetiya ka sa Quran. Na nakagiyam miyaw makaw Lailatul Qadr pumbetiya ka sa Quran, miyaw makaw mga malaika na ayatim bangyan abalas na so kiabetiya balas o kiabetiya ka sa ikumya ka sobra 80 ragun. Miya ka sobra 80 ragun no. Na umaw maka o Lailatul Qadr aya kiyaw maan yan ka na di ka manasbih. Na di manasbih. Na ayat timbang yang aande ni na kia panasbih ka na miya ka 80 sobra 80 ragun. Na umaw maka Lailatul Qadr aya kaw maanian ka na pumbetiya ka sa Quran.
na ayat timbang yan seiko ande nina kiyaw maarkaw Lailatul Qadr na timbang amya ka sobra 80 ragun akap beti aka sa Quran. Umaw maka o Lailatul Qadr aayat kau maanian ka na diga di yang sa sunnah na ayat timbang yan na ande ni na timbang amya ka sobra so 80 ragun ande ni na diga panambel. Saot niya kau to mananggilatan sa iko mga kagagawi gira adi tanu di magayan sa Lailatul Qadr no batanu bid makap maritiso kamay bid nagaagi o maarkaw malaikat na di maritis na kaya kati etibeng yan nakap maritis na kabrawan 20 ragun na tunay ni kailangan na kuano na giyanan ibalas yan giyan nga yatigi na Lailatul Qadr na umakuway ni manusia nagkapakay amaalin yan sa ukuran manusia. Mana na ibarat to? O pamakadiga di mamangning, na tiyari mawal lagi ang utapang ning, kakagiyam yan ka umasulay na Qadr, na ayap yang ning, na tigaya Allah na pagumanumaning ka sa umurakan, pagumanumaning ka sa riskiyakan, agyang ko ta umur ka. O di, nagkapakay, ama din, agyang ko ta riskir ka wallah. Apya pa mapapahatyo umur ka, o pama, saragun na putay ka nagkapakay may isip ka kagiyang piyamang ning kasi ikwala nagyang kutuwaan day ni na umur ka na aya luminimita durun na swalla ibarat na ayaw mimbo naman sa iko umur umanusia na swalla na kagi ayaw mimbo na ayaw pagkamanso ayaw pagkakansil ayaw pagkaalin so mimbo alon na ayaw pagkaalin na upama kapang nika nagkapakay amaalin agyang kutuwa umur ka sabad din isip sabab sa isagyang kutuwa dimur ka wallah. Dia penagian kaya Lailatul Qadr na nagkapakay pen amaalin yan agyang kutuwa kawyag-uyag ka. Maalin yan agyang kutuwa kawyag-uyag ka. Ay ibarat yan na upama ka na itataling umar ka wala amargan na namiyaw maso Lailatul Qadr namiyaw mang nikasi igwala nagkapakaya madaw to sa ayami sambiun nagyang kutuwa malbud. Giyuto ikapupinamaritano sa isagyang kaya Lailatul Qadr. Giyang kaya tigin na Lailatul Qadr na ini sembagai penwalla sa amya panutul Ibnu Abbas na ini sembagai walla sagyang kutuwa tutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alalayun tanub keneg sakatawa mama aayang aranian na Susam'un al-Ghazi giyang kuta sakatawa mama Susam'un al-Ghazi na ayaku na betadian na miya ka 50 ragun na di imagin tidawa salalan sa ikwalla mana na di maging buno ay sa iku mangaridu ay wallah nagyang ko to 50 ragun adi niyan kapag puno ay na di pendi puasa ay makna na di puasa di magin tidawa katawan tanu agyang nga kapag tidawa titu kumargen na pikir tanu man agyang ko ta sa kataw mama ayang aran yan na Susam'un al-Ghazi adi magin tidawa na di pendi puasa sa orasoto sa iya miyang gulaw sa iku Banu Israel penutul no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya panutul Ibnu Abbas sa iku mga sahaba niya. So atigyan Susam'un al-Ghazi na ayat tigyan agumaan niyan na baka unta. Baka unta. Ay man nagyuti gumaan niya. Gira tigyan na inikulatian agyang kuto baka unta sa iku mga riduay na ayat tigyan na kapatay niyang kiran na pinapulo. Ay man na kedakdaklan. Kay ko namang gulaw-law to na tigkuno mga Banu Israel kelengan tanu Susam'un al-Ghazi na ayam yang pikiriran na tigiran na sungwan tanu so karumanian ka angay tanu ro na ubat tanu niyan kau gupi kabgan tanu sa tender na siyong waniran so karumanian na ako napitir iran na tigiran na asar ka ugupang kaming ka sa iki karumang ka sa kapat tayo meron na bugan namis ka sa pamamagayan ay mana na tender na tiku na yung karumanian na tigin nagyuman nagyang kaya si Susam'un al-Ghazi na miyaka pasangannya mama na ayak na ini sembagagiyang kutuakuan ande ni na karumania mga Banu Israel na tiraw na kana uba ayasangan ka nagiya kambuno ang kaun ka ebusangan ka nagiya ka petong ang kaun na kati ya tigirang unso tali na patungang ka na andi ka patungang kaun na pagi sungwi kaming kaka ande ni na sungwa nami nas kamid ni matauro nanti ko nagyang konto karumanian na ugi na muna da problemon sama nunto na terima yan so tenden nah kay ko naturugon so Susam'un al-Ghazi na kinuha niya nagyang kaya tali sabab sa rurubasan
Na kinuan yan nagyang kaya tali na ini pamatong yan. Kay mapita makanaw. Tiku nagyang ko tuwa aulia susamun algazia. Antay miyatong rakan. Natigiyang ko na sakan. Natigiyang ko na ino akong kapitungan. Natigiyang ko na tipungan ko ikapasang ka kabagirka. Na inilunduti ang unang utatali. Na namya putol. Na nakay ko na lumalakaw susamun algazi. Natikum manu mga banu Israel namya patong kasi karumah. Natigiyang ko na way na demar na tali. Natigiyang ko na ayay bagay merkan na rantaya putaw. Nana, kay ko makauma susamun algazi. Nariyan tayan niyang mansaputaw kay kuturugan sa iniga kutiyan kay kung manamakan ang susamon algazi na guminiraw mangikaruman yan antay miyatong rakam natigiyang ko nasakan kaptipungan ko ikapasangka na inilundut yang nagyang ko taputaw na miya putol na miya kagiraw kung susamon algazi at tigiyang na ibet kadeden apa kagaran ko kapasangakan o di nakabigirakan aapi anto na uno natigiyan sa ayabu apa karnon na upama kaayarakan may patong nagyang kaayabugakan. Na ay mana na iso kung susamon algazi na matasi kapag buko. Ay kung naturugan na anto na ini gulaw lah yun tingon ni karuman yan sukukian na ayan yan ang inipatong. No si atiran sa Islam na di ka pa kayo ba sumaman na balang na sekreto niyan naptiruan yang karuman yan. Aba tabi agor ka noong. Kailangan na limitasyon nagyang kotowa sekreto mama abtiro niyan sa ikukaruman yan. Inoto na kanaubas sa uso sa muna algazi kaapiaso Sulaiman nagukun masuspendid sa kadeto na punang kikaruman yan. Ang benubaw ra na miyada mambuag yang kotaw Korea na mabiya ka punang kikaruman yan kakaibistiro yan o nagyang kota sekreto niyan. Na kagiya ko na mapatong sa muna algazi nagyutuwa kay kumakanaw na di makapkuuga kagya sabab sa ayab sa isa kitan giyang kota bagray ni bgayron wala nagyang kota katas giyang kota bukyan di makapkuuga na piyamutulang ko ng mga banu Israel sa 5 sa AE biutairan nakagiya ko na mabahad na inuitin ang kudiran palimulimudan na diiran nun pamantulan na ipapatong ni Rano. Kaya kung nakadaan sa bugar susamun algazi at tigo Rasulullah na miya ka nagsaswara sa tigiyang ko na samun algazi na anto na uno ni kailangan ka na iya ko na miya tiro samun algazi na tigo nakadna napakandudang karakon subgirakan na napiya ka kaswiro no Allah na nakay ko na magdamian na miya ka kaswiro subgirian na uniyang kun man lundutin na giyang kaya ipapatungon na miya putol sa taros aminit talunon miya putol sa pulaos ay ketanom na miya utingagyang kotoan din na building miya utingagyang kotoa mala awalay at itimu-timuan o mga banu Israel na kaya tapunan sira nun na miya matay sira na miya tayrumpan so karuman niya ay mana na minirakso kay kunakuan mapasad nagguminiraw kung man so samun algazia at guminiraw kung man nagyang kutuwa suara anto na pengenin ka natigyang mo nakadna na pengenin akan reka amakan dudrakan makakaswirakan so ande ni namiyada sa ikwang gautaakan na nasudin so kia tiruan yan ro na miya kabetuon agyang kutuwa miyada sa ikulimanian miya kakaswiron so miyada sa ikuainian miya kakaswiron agyang kutuwa mga mata niya. So kaya pa sa darong manutul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adin sa iku mga sahaba ada makatigir na miya kaguraog. Sa ayam niya tiro irang natira ya Rasulullah upamanas kami na mga eto kami idid. Miya nga nuloks kami at na miya nga nuloks kami. Na anto na ikakaku ami sa giyang kanan abalas indetar ini balas wallah sa iko samun algazi amya kalima puluragun na di magitidawa arag sa di puasa nakagiya ko na tiruno to one day ni na mga sahaba na ini turun wallah agyang ko to suratul qadr anto na ipitir wallah lailatul qadri khairu min alfi shahr giyang ko tuwa isa ka kagagawi iya gagawi iyo tuwa ukor na tumu adisusang gibuulan ulang giyang kutuan din na kagagawiin na ayab taduto na turunon sa mga malaika
aguso Jibril alaihi salatu wassalam sa pagpangumunseniran so mga tao sa taman sa disumulat sa waktu subuh hatta matla'il fajr. Ay mana na andid ni kasul du waktu subuh na miya din sa mga malaikat kakesoy sirampan sa isagyang kaya langit. Ay mana na gyuti betad agyang kaya muri-puri pembetuan sa Lailatul Qadr. Gina. Nah, anto na agyang kutay pengumos o mga malaika. Na ayay pengumos o mga malaika na surila rila wallah. Suwande ni na limu wallah ay kumusiyan sa isagyang kutwa mga oripan wallah adi merumasay sa isagyang kutwa oras akagagawi. Di tanuanan kalipatan na ay mantong na ande ni na aya pagilayan saya wallah na sa isagyang kutwa ande ni na murin yan. Nah, nakagirong pagilaya wala, na kailangan na sudah tanong mausar sa isagyang kaya miyaypos ang mga kagagawi na usaron tanong sa isagyang kaya lambuon na katinian ni patagawi. Naman patagawi. Antaka iniptada kung pansamya 5 gawi. Nah, nagyang kaya 5 gawi na pipikirang kagupo na imaypos. Adang kaun karila iwala na mipsindit kay ni. Kaayak kaya miya kay sa alungan. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tibid sa mimbar. Ay mana na pisung si isagyang kota mimbar yan. Nakagiya ko na ilakadiya na ainian sa agyang kota paganaya kret agyang kota mimbar na miya kagiraw amin. Amin. Inilakadiyang manainian ko ikadua kret mimbar nguntuatuak sa agyang kota mimbar yan na miya kagiraw kuman amin. Amin. Kay kung manilakadiyang man so ikatlo kret si ainian sa agyang kota ikatlo kret na miya kagiraw kuman so Rasulullah amin. Amin. Kagiya ko mapasadutong na anto na unon ipitir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pianutulian sa iko mga sahaba tigiyan na sa iko paganay at tigiyan na kinilakad na kan sagyang kaayayakan sagyang kutwa kret paganay akret agyang kaya mimbar na miya kaumarakan su Jibril alaihi salatu wassalam aya pitir yan na tigiyan na ya Rasulullah aminan ka amia kawatan kulimu wallah so tau amini sempaya iyan sumben anok siyan na daun sa bepen wallah sa karila inianun napitiru ang natigyan amin amin ay mana na minuto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so manatigyan so kini lakad na kan ku ayakan ku kadua kerit amimbar napitiru manatigyan Jibril tigyan na ya Muhammad mia kawatan kulimu wallah so tau amiyat talinguma o Ramadan ay mana namin ni sampay sa iku Ramadan na ramig miyada sa Ramadan ramig miyay po sa Ramadan na daw karila iwallah na aminang kapan na inamin mambuto Rasulullah sa guminiraw amin amin katalog man nagtigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku kini lakad na kan sa ayakan ko ikatlog krit amimbar na ayap man nagtigi na pitiro yan nagtigi na ya Muhammad tanto maligid sutaw tanto maligid sutaw apken giyan so ingaran ka na di kaniyan silawatan na aminang ka amya kawatan pankulimu wallah na inaminakam manatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyan ko tay kadua inamin o Rasulullah nagyang kayaulan-ulan Ramadan nagyang kayaulan-ulan Ramadan na tanto akiawiswisan so manusia amia kataling umaso Ramadan naramig miya pus agyang kaya Ramadan na daw karila iwallah agyang kutuwa taw sa manutong na kailangan na makanggalbag tanong na gumakapanagунtaman tanong na giyang nga yakapinaguntaman tanong na di tanong kalilipatan aaden kailangan na tinudan sa datar agyang kutuwa kaya panutulon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigyan asokon so ande ni na kiplalakaon o mga malaika sa isagyang kutwa limu wallah na adin apat ay nisapar o Jibril ubawn kumusan o mga malaika ay mana nabayran salama agyang ko tapat kaklasya mga tao na upama kasi seta no na kailangan na magaan na andenin na kapananggilaan tanwanan o di na kailangan na upama ka maapadtan sa isagyang kanan apat na magaan na manggalbag tanong wanda manayay kapukas tanoro ayapitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna tigyan na pata
Ayaw ko nagtiro no Jibril alayhi salatu wasalam sa isagyang ko takapungumuso mga malaika na amay kun ka makapirasiran makakasoy sa ko Jibril makapirasiran nun makareport na gumiraw kun so Jibril baadem penalamba sa ko limu wallah aande ni naawi dan yung natigiran nawan na ayaw ko nagtiro no Jibril natigiran na pamaginiuron so mga tao sa apya so makatuturog ande ni na Muslim na giniuron apya so makatuturog sama no to na pagkakuan so malaiturog ugay na aya priority na so di managunta mana dan tarogwan na at nakapriority na sa isagyang kaya dunia na apiaso kwan apianto na isuwa na opisenan na igira miya kadakdak na pila na tigi na panamaring kay makakuha ka sa priority number na naroon na at mabuwa priority ro aya priority ro na so di manambuyang so anday ni na di manasbih so kumbatia sa Quran nagiti priority ro na may katiman din aw man din ikaso yung mga malaikat sulimo na ayat tiroon o Jibril na sapi apin so tuturugan ibarat na di puasa makatuturog na beginiuro na apya panagtigiyan so ipumbawata sa isagiyang kaya Lailatul Qadr akna uba Muslim na salam niuron sulimo wallah ay mano nagyuto tama na kala ilimu wallah si iku mga urip niyan nun tabu tigo Jibril agyang kayapat kaklase ang mga tao uba niyo salama ubaniron began agyang ko tuwalimu wallah eno to na apia atigu Jibril miyaw maniyo sira na disiran di manambayang disiran di manambayang apia miyaw maniyo sira na pmetiya siran sa Quran apia miyaw maniyo siran adisiran manasbih sagyang ko ta ora sa kagagawi na diniyo kiran kumusan sorela wallah agusulimu yan sama no to na ini sa paruto o Jibril sa iku mga malaika antawa ununod to ang mga tao na anto na agiyang ko tapat na ino ka agiyang kayapat na piyagiyo po iman discuss tanong na kaya sosokodan no andi tama nagyang kaya orastan tama po sa kwan alas 2 na sama no to na anto na ipaganay si isagyang ko tapitero o ande ni na Jibril alayhi salatu wasalam paganaya tigiyen na diniuron ikumus solimu wallah na suatigyen so tao aapya di manambuyang di isunat di andeni na pamalangon na di bematiya sa Quran na suatigyen so tao amarangit sa belalok siya Allahu Akbar pero na iku mga kangudan na mga kangudan saya marangit kanu sa ina iyo marangit kanu sa ama iyo na kailangan na makapamang ni kanuron sarila inunto na kanugunian nagyang kota amaliw udi na adem pernah kawan adem pernah ande ni na miyakatuad ako ko anyan suina yan na di bun margergenad yan di kapamasong gira babuan na kuwan na tigi na kagi pemili nga alok sa anong ito udi na may ka na ipagtumunoy na tigi na antunad ni kukuanan ka kana uba ka paalala ka udi na kukuan yan suina yan na di yan pagmidin na di tumapiya sa Islam na ni sa paruto o wallah inaman ato na ipitir wallah sa isa Quran sa isa suratul Isra kata ipitir yanu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha minad-dhulli wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira naman nagyang utapitir wallah antuna ikatim belagyan ko to akatir wallah aya pitir wallah ande ini na inaluin yan na paganayron na sukasimbo Allah ta'budu illa iya simbaan su Allah sa kaniyam da asa kutuaon da dingkay pe ande ni na ipenaks agyang kota ka simba engkau dingkay pengibarat agyang kota ka simba engkau dingkay penanayang kakay adun manaway din ka adnap keton ka tawab simba niyan so Allah gid na adun manasala ka wa paparatiyaan yan adna sa sangkutan yan sa isagyang kota simba niyan sa ikwalla inuman miya karata agyang kaya panarima agyang kaya mga surangatan sa agama
Isinagi nga mga Kristiyano. Tatarimaan niran anak Tuhan na aya problemaon na isasangkot tiran sa iku mga pariira. Nah, kakagi udigarila yung pari na di ka perilaan o Tuhan na nagyute kaya pakarata yan. Datar mambuag yang kaya mga siya. Yang kaya mga siya na may tubo bida nila nagugiyang kaya mga Kristiyan. Ino to? Na ayaw mambuat tatarimaan niran aptirimaan so pangnin niya na apiap kedusa na ang dedne kadusa niya na iprila umbuwala na so mga ayatul layran. Upama na mga ulama irang. Na naigira na isang kutirano nagyang kotapang ni. Kena ubadatar o panarima o agama agama Islam asumulang no mga tao nandita datar akatirima awalla sa isagyang kotoa pangni o umanisa. Mana na di ka pagagirawi giyang kotoa ulama na ibuta tarimaan so pangni niya. Di. At hindi kita no di miyadusa na kepakai man asakaw pa maapya ded na minimuraysiyan ded na banian ande ini nakatawi na sabab ci sagyang kutwa ikhlas akia panambayang ka ikhlas akia paratiyang ka na miyamang ni kasi ikwalla na rin nila ang kawalla kati rin nila an wala gyang kutwa ande ini na sakatawa mama ayam ya patay niyan na siyaw pulo agusyaw miya kapatay sa siyaw pulo agusyaw kagi ako sumong sa isagyang ka iya malay paratiyaya agumalay ilmo na malay parati agumalay kata sa ikwagama na ini siya yanon tigi na pakataubat ako tigagyang ko to malay katao anto na uno ni lusang ka na tigi na miya kapatay ako sa siyaw pulo agusyaw na natigagyang ko to ande ni na ulama amalay katao tigi na way pakataubat ka sa asar kang gulaulaan kay ni. Giya ko nagyang ko to mama na sa ipon sagyang ko taden yan kapakaw masih sagyang ko takwan na adungum na kaya sungwan yan na barasimba. Na agi barasimba na daaban yan sabut. Na kay ko na makaw mau na pakataw ba takwa miya kapatay ko sa kuwan siyaw pulo agwalo. Na ako na pitiro agyang kayang malay paratiyaya ada banian sabut nga tigil na dikat nagi pakataw banian de bunuh nanti na ikagana pa sa kaw na kasi ako lang siya ati di ako mo tigil pakataw na nato mabakang sakad mapatay mimbali siya pulo ako siya miya patay niya nakagi makauma sa isagyang kaya malay paratiyaya ad na sabutian na nagyuti sa bapa tigil na way pakataw ka sa mano to na ubis uwaya pitiro agyang ko to ikasiyaw ande ni na ikamagatos na di pakatawbat na bunuh niyang pa katuman tigil na andi ni mapemuno yan kati dia ubut tigin pakataubat na aya pitiro yanon na tigin na asar kaparatiayaan ka sumusawirakan reka na tigi ko nagyang kotowa mama anton ay musawir karakan na tigin na awa ka sagyang na derpa ka derpaan na mga beradusi at tauron na say ka transfer sagyang ka iya derpa pitiro yang ka giya iya tigin na derpa mga tao mga alay paratiaya ayon kung kiyan gagyang kotowa mama na minggugaan na miyaling. Nakagya ko makabaling ang miyanin mo na sungsi isagyang ko taderpa aande ni na pitiro nagyang ko to mama amala iparatiyaya na daw numirampay na miyatay agyang ko to ande ni na mama. So kaya patay niya na miya kataling miya umaw mga malaikat sa surga na tigil naguan nami kami ang kataubat na miya mitiubat na miya ka umamambuso mga malaikat sa ikunaraka sa tigilan na di kas kami perakuaun ka depan mi sampai sagyang kana nakaptiubat yan yebut tigi nagetiroan yan sa mitiubat tugain na depan mi sampai sagyang kana nasumuan yan nakagya ko namang gulaw-law to na namya taling umasok Jibril namya kataling umagiran so Jibril alaihi salatu wassalam saya ini ko kumuno Jibril na tigi nagdak sa nagyang kaya derpa punan yan nagugyang kaya sumuan yan na wat tigian o miramig sagyang kaya sumuan yan naskan yan namya kataubat na ukman nagtigian wande ni na daun miramig naskan yan na dama kataubat kagya ko na taksan na piyaka kempat wallah agyang kotowa sumuan yan na derpa nang miya takas na ande ni nasabab sa agyang kota di mo wallah kakagya miya kabuba agyang kota ko nga maranibu agyang kota din yan nung kasungin na miya kasulit si ko surga mano na gyud ande ni na so manusia na dikadaan sa inam sa isagyang kota kapumang niniyan sa ikwalla ka so wallah na umanden ande ni na ikatlo bagi ko kagagawiin na sumong sa isagyang kaya kabubaan alangit ang pinawatawag niyan so mga urip niyan sa ande so pumang ni sarila ay manto na perila anak na nagyuto ikadwa pitir wala na wabilwalidaini ihsana
Sumbula aloks na kailangan nakapiyupiyaan. Sa manot to na simbuan ka sa Allah, piyupiyaan ka sumbula loks ka. Nah, ini sumpat wala sa giyang kota katiruyan, amayat tigian kami sampai so andeni na tao sa makalaigees adiso loksyan. O di na isa ko andeni nang bula loksyan ni makalaigees. Mas makalaigees kanya na diso andeni na lambe loksyan. Fala takul lahuma uffin na uban yang kira na tigian di tiruah naman nagyang kota pitiru wallah fala takul lahuma uffin uban yang kira di tiru agyang kota kaprarasan yang kota uff nagyang kota makras akat tiru wa kullahuma qawlan karima sa ayat tiruan yang kira na tigian nagyang kota katiru mapia wahfid lahuma janaha minad dulli wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira ay mana nasukun suwata na siya penian sumbul aloksian sa uriano kasiapan yanon na ayap na diinian di teroon nagtigye na kadnanakan wa qur rabbirhamhuma kadnanakan nakalimuon kasiran adua sa datar ukini kalimuon niranrakan si iko kaito akan sama nito nagyuto indekwan one day ni na agama tanwa agama Islam inaman nito yuto ko ni di teroona sa isagyang kotaloks na nagyuto isa adiprilaan o Allah nagudi pagi kumus o ande ni na Jibril sa iko mga malaika ay mana na di kabaya o Jibril di kabaya o Allah kay nun inop no to miyatir o Jibril ka di kabaya o Allah o banyan makumus agyang kotwa beran makumus agyang kotwa tao amarangit sambul aloksyan o pamakad na loks ka suwad na loksyan saya ande ni na diinian kaperangitan diinian mapamasong na kailangan na imanto na makapamaniron din sa rila. Saya tiruan yan na di na udi na ama na rila yakong ka kamataan asakan na ande ni na pribad na ko saitan. Udi na mataan asakan na pudiyo ka na ko saitan. Na andid ni karila iron ande ni nang belaloksian. Na upama kagiyang ko to amalian na ayak kaarnanon nagyang ko ta karangitian sa ande ni nang belaloksian. Nagkapakay amiyat tarima din Allah agiyang ko to ande ni na panaguntamannya. Mada kelagian kanan na tutulan san datar penagian kota kia panutulau kia panutula si isagian kota wasakata sahaba ayang ngaranian na soal kama akagia ko merdut sa napas na nadidin dipetay na dipman pakategas nah tigu Rasulullah adnaria lukso alkama na tigira na adnay na yan hugit na daama yan na tigi na sungwi niyo soy na yan na siyungwan niran soy na yan na tigian na dia kan din kerilaan so alkama kasabab sa marangit ka peluk-luks na kay ko nagtiro nagyang gotay na dinian din perilaan na naaya ini so ayap ini so Rasulullah tigi na panimu kanu sa itagun na kay ko na makapanimusiran sa miya kalala itagun ini isi uwi na uwal ka matigi na ya Rasulullah anto na uno ni kidi nga sagyang kayapian ni mo kagir itagun na ayay ni sembegu Rasulullah na tigi na tutung nun suwata akaaso alkama kasabab sa dingka perilaan na sokon-sokyan gaw nagyang kutoy na yan na nantigiw na ya Rasulullah na asar ka dingka tutungan na rin nila anakan na kagya ko na tiro no to one day ni na inawal kama agyang kota rin nila anakan na natikun Rasulullah ilayani usual kamawanto na imiyang betadin na kay ko na mauma o isa sa iko mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayayran din kiyaw namin isabut o alkama so la ilaha illallah Muhammad Rasulullah na ayan yanon kaya pasada na miyawapat sa kanya ay maana na YouTube si di kaplewa na pasiya na sabab sa di perilaan ina yan naginan imargen sa isagyang kaya ulan-ulan Ramadan kagupuun na manggulaulanan na nakanugunian agyang koto kaya perumasaitan isaw na lang ikadua atiku Jibril dinirun kumusan so rila wala gusto kuan andini na limuya nagyang koto ataw asaribul hamr mapasangi kainom sa pakaberg manan na tala bergetik tanu nah dia nga ya saribul hamr mapasang kainom sa pakaberg na katawan tanwa ini sugu wala agi ang kotaki pakawatan non ka marsik padanan sa najis nah marsika apitir wala na fajtanibu pakawatan niyo
yang kota katiru yan miyaka dunia no tomatiru si isa Quran na maguba yang utatigi na innamal hamra wal maisira rijun so ande ni na hamar pakaberg so kandir mat na najis na fajtanibu pakawatan ni watigu wallah yang ya kainom sa pakaberg na adna tinudansan paganeron na pagininggaan san Nagyang aya sigupan no. Napasi sigupan saya. Dao. Ya. Nah, yang aya sigupan nahapin ng gilaan. Ngayon no, na aya pitero o kwan. Aya pitero o mga ulama sa iko kaya pag-isted inan sa yang aya sigupan na tigiran na yang aya sigupan na haram. Sa mano to na piyaka haramiran no. Kana ubas sa tanay miya ka haramun ka mga ulama. Sa kate si kinwera na tindig. Kinuha adalil sa kaya pakaharama sa isagyang sigupan. Paganero ng tigiran, napitir wallang tawala tulko aydikum ilat tahluka. Uban niyo uluga, o di na uban niyo tagu ginawa niyo o kubinasa ang kanoro. Ay mana na kubinasa ang kanoro no. Nagyang tigiran na sigupan na pakabinasa. At mismo sumimbalon na isusurat yan sa gyang kota sigupan na cigarette smoking is dangerous to your health. Ay maana na susigupan na kubinasan yan sulos. Yuto man ima na agyang ko tayo susuraton. Na naman son jo mimbo na napumasata sang amra na wa igilan na kusa sigupan na re manager na yay pagisian na tigiin na susuratan sa hilta. Ay no ba gyute maana niya. Na agyang ko ta so kun sigupan na paghabinasa delikado si ikulawas. Sama no to na gyute kiya tindigiron onde ni na mga mampunay sa pamikiran sa so sigupan na haram kakagi mismo sudin sumimbelon na piyaka haram yan ande ni na piyaka dili ka dunia na ini sa paranan ng Islam ikadua kaya tindiganon nagyang ko takatiru Allah tigi na wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin ubakan wa tigwala pagula kaswala na din yung kebubayaan so kapagula unta kapagisra pa barat nam badan may isra pag yang utakwan. Nagyaman nagyang kasigupan na did na ba niyan kapiyah. Ngay no. Na ayaw buo miyakan ka nagyang kutabalian sa kya sabapan sa ini sakit o lawas ka. Gito na ini sa paruto Islam. Ikatalo, nagyang kutabiter wala sa isa Quran na tigi na hiyalalakan rekano so mga pipiyah. Na hiyaramakan rekano so mga rarata. Hiyalalakan rekano at tigwala so mga pipiya, hiyaramakan rekano so mga rarata. Diyan nga yatiginan ng sigupan, na anton na mapiya ang takamarata. Na marata tiginan no. Anton na ikarinaw sa karata yan. Inaman at tiginan nanguna apiya so mga opisina, mga first class. Na isusurato na no smoking. Dikap sigupan na. Na ino panatigin ang digap sigupan ni kaso sigupan na marata. Taman sa giyang mga pemangdaan, mga bus sa mga pipiabas na susuratan sa no smoking. Yang aya sa mga plane, susuratan sa no smoking. Kadigap sigupan na. Nasama no na marata. Kena ubah susurati sa yang aya mga kuan sa di ko pa kay so kadulse, di ko pa kay so makanon de. Naubon ko kuan. Nasama no na kari na sa susigupan na marata. Miya karaya-rayag, dalil upama, na naman, sa isa masigito. Upama nga sa isa masigit na, at na may laing ka, kumaka din sa solda masigit na disigupan, na nasakaan niya kay Lairo, nagkapaiptiyan ng kaon, nung nga disigupan niya, mga masigit. Di ka pa kaya ba nga disigupan, di ka disigupan sa solda masigit. Sama na ito, nakari na sa pipikiran ka, marata. Upman, o sa isa solda masigit na adna mo mga adi hindi ikakan nakanaw ba kang ginawa inukanop kan sa masigit na marata nasa susigupan na marata nasukakan nakanaw ba marata o sipman pag-ilaya sa isa toilet sumunod ka sa toilet na upama ka mo mga sa isa toilet na disigupan nakanaw ba nga siya pare at yun na nakatunguro sa masigupan mamu sa toilet kasi hindi kisiro kaya yung naiyak ko. Sa mano ito na, kuman, siya ito sa toilet. O pamakaad na mo mangkap kan sa toilet. Nang ginaw ka, ipumiliin ka ada kangingiri niya. Sikat na ikom yan sa toilet. Kari na sa marata. Dito rakon o mga ulama. Sa mana na nagina ni pinangilan tanuron, kaubabad na
anded ni kaya pakalapis ataw na piya tarurok ko so ka prepare ha ay mi ada so repair biso badi wan so ka prepare no ba so ka prepare karip to na ni kausar sa ardi lo badi gue ni ko so mga lok sa na newspaper bagusar nila naka prepare ubabene yan din ni kaya pagbangiron na ay minigbawa nagyang na San Marino. Nah, atika sigupan ako dengan mga pipiagino ko. Nagyang ko ta kaya sigupan ka nagupu maulog sa haram nagyang ko ta sigupan na naande ni namanya dilika dua giyang ko ta puasang ka. Engkay no. Na aya ka didili ka dunia na superakan sa haram na diterima wala so sambayang yang 40 gawin ati diterima wala. Giyon tay kapaka pinanggilatan. Kena uba aya bu pinanggilaan tanong nagyang nga na nakainom sa pakaberka ginam nagyang nga na nakasigupan sabab sa ayay pinanggilaan tanong nagyang kutwatin degun mga mampunay sa pamikiran sa inulugiran so sigupan sa ande ni na haram na pinanggilaan tanong Ginoo tanong kasabab sa miyara-sarasay tanong sa iko di tanong kapamuasa kay naman di tanukan sa iko mautulungan nakagiyam yara sarasay tanong na kailangan nakapanagilaan tanong uba mabinasa agyang kota puasa tanong kakanugunya agyang kota kiap andene kiap prasarasay tanong abiaso kuan sa isa Islam na ad nakatiro yan natigin na alwikayatu khairu minal ilaj so kapananggila nagyute permerua diso bulong so kapananggila nagyute permerwa diso bulong. Gyute ikadua, aande ni na di pagkikumos o mga malaikat sa iko, di pagkikumos o Jibril sa iko mga malaikat. Ikatlo, aande ni na di pagkikumos o Jibril sa iko mga malaikat, nagyang kuto aad na minitula ka iyang, aad na minibuno yan. Nah, aramig miyaw maso Ramadan na desiran makang ginawa na madaglayay gira ay gira ko na madaglapi Ramadan na di makimbuno di makipapawala may tubo na ini salawad yang ko siringan niya sige na kailaing ka apkurta na salakaw na isasading ka na nagyuto na di kumnuto kumusan o andi ni na Jibril di pagkikumus o Jibril alaihi salatu wasalam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya alwinian natigyan na la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Di pagkasulit sa surga sumapasangi kapanulak sa tunganay niya. Ay pandupat yun sa mana ya? Da kami tutula ka uman isa, da mimbubuno yan, hubuna na mimbubuno yan, napagiktiar din. Kamapad siya yung anak no? Na nakailangan, na da pa naman po sa yung Ramadan na, kapakaya mamisitaw, din yan pagwidi, yung kaya pray din. Kakagiyag yung kaya maranaw, na miya kalalay pray. Tiginaw pa man, penika ko sa yung kwan, daungan niyan. Nasa kami nagtigyan ni andini na pengunaan somalama ay di nainod natigyan. Sa kanyan nagtigyan na miyaw na kuha andini na putri maamur sa giyang ayakwa. Derpa na sa kanya nagtigyan na apiya so kabain api anton aklas ya kabain na na kaya pedu-pedanong gitu Nah, nagupun gitu betad ka nakarina sada kaman dewa yang kaya ulan-ulan Ramadan. Eno kaman piang dewa ayat na inalin na sukakan ka kakagia angka makaswab bilang ataw. Angka makaswab bipiyak. Kate mialin sukakan ka na dikelin sugal begeka. Mialin sukakan ka na dikelin sukatiro ka. Nana gupun gitu ada maalin sukatiro ka. Nakarina sa kami sebala seiko basaw mga luksad siderande. Asa konsideran de na ya rarangi aya kala ya ni rarangit na igida miya kang gani na bebupe na sangyalo kali kudir sama no to na miya taya de na gitu so taw akialawan ng so talugawi aad na minimbuno yan na ini sapar Islam ando na ipitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimi ay yahjura akhahu fawqa 3 ayyam di kepakai da mahalalati Rasulullah sa iku muslim uban yang tulakan so pagarinian sa kalawanan so talugawi di kepakai sama nuto na piyakay no to Rasulullah kadin na tiging kepakai na serang tanong na igira na tantod na makap amudul
One day ni nasabed, sa di bud marger gina tinginan na apo inggan jaurian, na apo inggan jaunan, ay, di tadin na mata, di tadin tungan na ya, ikira ko na tiro na kao na kala ka niyo soala, na, tumipu kami di munaraka, na mala ilalaga tawaya, kakagiyadan yan na kata pangyagiyang ngayakwan, naraka jihannam, at itipu ka man sa giyang na mga alaapoy, wanto na ima penggulaw lang, nagyang ka na naapoy sa isa dunia, na ini kalakihan so apoy sa iko naraka jihannam. Yun na anday ni na karganian. So ator sa isa dunia na ini kalakihan so anday ni na apoy ko naraka jahannam. Inoto, nasabab sa isa giyang kotoa, kayaw niyan nagugiyang ko takasakit yan. Na idapat kasagiyang ayam ranam. Ay kira na tiro ang na ino kadip simboy, tigiyan na di tanu bumami sa surga. Nagupuntari maawan la, di yun mami sa surga na niya ka pinaulo sa iko naraka jahannam. Gito ikidakwan na napketo na tigin ay sakanubo. Ako, ikidakwan na madakla teron ka na ino kadip seminar na piyagisiw niya di seminar kanu din kaka badi kwa na tigin na kwan na ande ni na manakagwan yoro. Na nasama no to na din yang katawan na ande ni na piyagisiw niyan so ande ni na di seminar na ayat na piyagisiw niyan na suwaga mau Allah. Nah, yang ayat 3 nakapanulak sa tunganay na isa nan akatatarasan day o amal o manusia. Mana na upama kadinga kekwaso amal kana kagiyan sa bepro. Maraya gagiyan ko takya panutulon, nagugiyang ko tuwa kapke luyatan ron lalayo naknay mapinutul sa api ande seminar kakagiya importante. Yang uta sakat tawa mama, kagiya ko pnay haji na ini tadinian sa giyang gaya imam si isa haram so pirakyan. Saya pitiro yan nakati so pirakakan. Ay tidi na kan kakamay ka makapasada kwa tigin manay haji na kuangkur ka buka gasto akan sa kabeling akan. Nana, kagiya ko makapasad manay haji agiyang ko tamama na siyong wan yan agiyang kaya imam na danian mauma si iko tiya dinanianon. Hindi siya yang kumanga pedayan mga imam na tigin na namiya tayman. Na tigin na anto na ikakuakam sa iko pirakak na nita dinakno. Na ayamin mo sawir agiyang ko tuwa isa sa iko mga imam giya isumya panutul siya agiyang ko takitab ayang aran yan nakabair. Na tigin na sungkas sa biaro zamzam. Na siya tigin sa isa agiyang ko tuwa bulan yan na nataluing kau. Uba kalo-kalo na mas begin yan. Kakagiyagiyang na natigin na biaro zamzam. Na naso bulan yan na mitutumpok sa isa na surga. Mana na so bulan nagyang ko tuwa bear zamzam na mitutumpok sa isa surga. Kay kuman gagiyang ko tama manasumyungon. Na kay kumakasungon na tihaluan yan na da makasembeg. Ino to pitero agyang ko tama nga pediyan na imam. Kakagiya sisigura duniran nanti kita na pangasurga ka subuso ka pakasembeyang sa timanawa kato. Aka pakasembeyang karoon na pirang gibuwa ande ni na equivalent yan sa iko kapakasibo yan kasi iko mga masjid sa kanaw ba si isa haram kanaw ba si ibu siya giyang Pilipinas kanaw ba si isa haram miya kalala ibalas giyang ano talawa masjid giya Masjidil Aqsa giya Masjid An-Nabawi giya Kaaba Baitallahil Haram na miya makalala ibalas so kapakasibo yan sa kaya kung na daw makasembag na kumiyaso yagyang utama masay ko mga pediyan na imam na tira da agi makasembeg. Na ayaw ko na miyaso ang utama nga pediyan na imam na miya kan didingila sila ang kauman isa na miya mamasa. Tiginan to na mga de yagyang na ino da makasembeg. Ayaw ko na miya tiro iran na tira na sungka sa Yaman sa ingda Yaman na makaw-makaw na pangingisian kau nagyang kota pari di ayang aran yan na word. Ikadua ki ano yaon na berhut. Berhut taparidi. Makaw-makaw na tigin na pangingisian kau na nasungkaw na taluing kau kaida kanya na tigin na masembeg si isa giyang kayakwan biar zamzam narukan yan kesembeg kagiyang na tigin na biar barhut na sumambuat tigyan so bulan yan na mitutumpok si isa naraka si ito matatago sa Yaman ingda Yaman yang kota paridi biar barhut kaya kung nasumungon natialwan yan ayan yan kaya taluing miya kasembeg agyang ko to imam. So kung so kaya pa asembegyan, nanto na pitero agyang ko to imam. Pitero agyang utama matigi na imam. Ipagisa ang raka anderi so pinakakan. Ay nita dinakan raka. Na ayaw ko na inisembeg agyang ko to akuan. Mama natigi ang ko na so pirak ka na so tigi ang so titin ganakan sa iko dita kang bitiara
Atigyan nakalutang akong kay nilabang ako. Inoto atigyan, kalkakang sauba ako bidin na makandun siya nako. Nang beluya ko tao adi ka sasarigan. Sama no to na, tanto to mapia, nagubilang ang tao amama. Kagiya ko naman masambagyan to, namya kagiraw ko nagyang kaya minisiun na, malaikalak sa ikwala. Malaisang gilaw babidin beloy ataw adi ka sasarigan. Naayat tigong namar ganun na dama kasambag sa giyang kaya bear zamzam, kasi miya kasambag sa giyang kaya bear barhut, o di na bear ulwerd. Pintirong ko nagyang ko tama, matigyan ko na pagarian na, inuwari at tigyan ko na miya kalalakay, para tiyayan na imam kapan, at tigyan ko nakasasarigan ka. Na ino ka at tigyan na makasambag sa bear zamzam, kasi kami kasambag sa giyang kaya bear barhut. Naya ko na miya tiruag yang ko to ay ma'am na tigyan ko na uway ba. Ay tigyan ko na sabab. Adak na tigyan ko na kapakasulot si ko surga. Na sabab patigyan sa kiapan taga na wakapataya. Miya ka kendewasa kami. O di na miya ka pawala kami. Miya ka buno kami. Abuso bubayakan. Na miya tayo tigyan na da kami makaparilai. Sama nito nag-YouTube ande ni na din yan misumbag si isa berzamzam. Gina ni margno. Ay mana na upamakaad na minipuan na sa di nga din pagawi di sopride ka. Katip sabihin ikaw nagyang ayat na pulugaw yan. May rasa-rasa ikaw. Tumud na pianto na imang gulaw lang na pangangapining asa. Ay ka pangangapining ako na kanauba ka plastik ako. At di gubag-gubas ako. Kapiyo na ka pangangapining ikaw. Ay mana na mo man ka nasa lamang ka. Na nauriano ka sa lamang kaw na, tiro ano kaw na, tiga dani, merela itakakagira madani manto, say manto, na rin nila anakan sa kasay klase ko puso akan. Yun tip, tiro kaw, na upama ka, baka niyan ninihin, kuwan, inididumi-dumis. At tigin na nainudin. Na importante na miya kapamang ni kaun sarila. Ugay na di ka pakalilipat o kaparo na, di nga di mimbala ka na, di ka hindi mamang ni sarila, kaya importante na miya kapugasan wakano, naronon miya kilid agyang kutuwa, rarang ito wala. Yuto. Na, giyang nga yatigyan, amapasayin kapag itutulakan na, padapan sa kadidili ka dunia na isa kumpan, abkasabapan sa di ka tarima upang ni. Manan na apya kabis di merasa-rasay na digatari masuk pang ni. Nah, saya kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ko kaya tidak wasa Badr, kaya tidak wasa Uhud. Nagyang ko ta kaya tidak wasa Uhud na aden a order Rasulullah adang gulaw laaw pet si ko mga sahaba. Anto na order ro. So miyakap na ni haji na miyelay niya na palawa Uhud. Na mipupuro ito. Nagyang ko tapi tidawaan na sa isa buba. Ugay, nalangon di mo na haji, nakagiya katawan yan ito. Ka-ipturo no sa igya nakataya sa kubaw Hamza, Aguso, 70 amya sahid ay ng padayang. Ka-70 sa Hamza, 70 sila na amya sahid. Ito so kaya tidaw sa Badr. Nah, giyang ko ito, dahilang panakatidawa, na aya order o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na sa kanwa mga pamamana, mga papasangi ka pamana upama kasi isagyang kaya masatan ni manto na mga sniper. Sa kanwa mga pamamana na sa ikano sagyang kaya puro. Kat niniwang apuro. Api anto na imang gulaw la sa isagyang kaya buba sa kaptidawaon na uba kanusan awa. Sa aya buwa kapagawa yusan na umaw makanwa order sa magawa kanuro. Dito order Rasulullah. Nah, kaya ko mga tabidro ang mga pamamana na mitidawa siran ro sa buba. Sabab sa kaalkan so mga kapir, kakagiyamiyaw na katidawa na tanto sira na miyaku adiuman. Tanto sira na miyaku adiuman, nagutanto sira na kaya sakitan. Kaayam yatay kiran na 70 kataw na na miyabiyag kiran ng mga Muslim. Miyada po mga Muslim na 70 kataw. Sa manuto na tunay ni magato sa gupat pulo amiyakuan. Kira nga kagiyakuan. Miyadak pag yung kota 70 kataw na sanjay kidio ng mga Muslim na mapunggulaw na din. Kakagiya madida kapaka. Na, giyang kota 70 kataw miyatay nuto. Sa isag yung kota kaya tido. So mga Muslim na ayaw miyatay kiran, miyasahid kiran, nasa 10 agupat. Na sa isag yung kutuwa, kaalakikiran, so tigdan mo sa sawan ng siran, na kay kunang paganay siran na malabog na miyaka atras so mga kapir. Miyaka atras siran no. So kaya pa atras siran, mituban ro so mga Muslim.
Mana na so minibaga kiran, minibaga ko mga kapir o agyaganatan nila pati mutamo kan piyang mga Muslim. Iya ngaya tumatabid sa puro. Narurungawan nila nagya ngaya sa isabuba na tigiran na anamata. Miyaguto sira. Kami akalala miyak wera nasa katano na dia gibu kapitalis tano si ianungan. Kay ko na ko miya maguyeta sira. At sira mawa tano si iyaki. Gusiran ruwawa na tumipad siran sa buba. Kay ko tumipad siran sa buba. Natakin ba at titingin ng siran o mga kapir sa isagyang kutoras. Paguluanan o Khalid bin Walid, kudan yung panakapag-Islam, nagwirang kung kalakata apuro na nagwirang pamana sa mga Muslim sa giyang kutoras. Ayam niya sa hidkiran na 70 kataw, aande ni nauluan na miyatay na so kebubayaan o Rasulullah abapayan asuhumza. Pagari amayang. Na pagari niyan asuhumza na bapayan aande ni na pure na miya sa hidro. Kagi ako mapahadyo at tidawa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upamakadiskan niyan nabi, diskan niyan Rasul na kepakaya kasi iban ro. Sayad na maptir, tingin nakagiya kaya inumadaglam yatay kakagiya sa kanua, mitredur kanu. O di na dangano paratiyaya sa order. O gayid, nadap manututir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inoto nakagiyas kanyan na malanta si pamikiran nabi agwende ni na Rasul so gumagana kadin kagiya ko nakawan gumagana so Rasulullah na miya kataling umawon so Jibril alaihi salatu wasalam aawi din yan anta ande ni na inaloy niya no nagyang ko to katiru Allah sa isa Quran anto na bitiru Allah ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin antone pitiru Jibril na katiru Allah tigu Allah sabab patigian ko limur ka walla ya Muhammad na miya pakananaw kasirang miya ngutananaw nang miya pakalemak kasirang walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik upama tigu Allah ya Rasulullah upama tigin ya Muhammad kami bedoy ka amat tegas kira ni puso di na pirangitan kasirang sa giyang kaya pinggulaw layran o di na biugong kasirang madakloto nam faddu min hawlik na pagawa ang kairan at tigyan sa iku kaliliptayran raka ayay pitir wala na tigyan na fa'fu anhum rilaing kasiran at tigyan niya Muhammad inaman pagana pitir wala na rilaing kasiran niya Muhammad tigyang kutam yang gulaw layran mapasad agyang ko tafa'fu anhum wastagfir lahum nagupang nin kasiran sarila si Iraq mapasad wasawirhum fil amr nagpagip mo sawira kakiran ko penggulaw laan niyo amayat tigwala ka may sa sotindigiyo fatawakkal ala Allah na sarikano si ikwala ka suwala na kebubayaan yan so sumasaribon yang anan napitir wala na ayat tinudanun na ayat pagana pitir wala na tigiyana fa'fu anhum rilaing kasiran ya Muhammad mana na perilai kanu enoto na apiapan ande ini na nabi Rasulullah rasul Rasulullah na udisiran maka perilai yaumanisa na kailangan sanian agyang kaya rarbiyan giyang kaya puso yan sa iko pagarinian na misa sangkot sa ditirimaan so pangnirang au ba di sisi kira Rasulullah inaman ang dapitir uro wallah rilaing kasiran ya Rasulullah giyang ayam yang gulaw layran na rilaan kakirang Orian o karila ikiran o Rasulullah na ayapitir wallah wastagfir lahum pangnin kasiran rakan sarila ayam ya sabut yang ko takatir wallah na kailangan na amay kaska na mu'min ka mapaparatyaya ka sa ikwallah na kailangan na suka pumangning ka sarila sa ikwallah na daan ka akarilaan so ande ni na dingkay pagayon nagugiyang ko ta minimbuno ka inoto naisina amya karata-rata pangning ka sarila sa ikwallah na diga mata urumila Aya patutur ka na pengni ka sarila sa ikwallah nakagi pengni ka sarila sa ikwallah na ande ni narilaing ka mambuag yang koto dingkay surut yang koto dingkay pegayo na piapan aya ka pipigirangaw na tiga diang ni surut kami yang mari-maritis na pangni ka sarila na sar ka makaprilaing kanu na digaon makipegpeda katikatawan kad na maritis na makipmunugaw mampiruman yuto ikatalo nah aya ikapat Atiku Jibril alaihi salatu wasalam di kumusan
o mga malaikat nagiyang kutuwa tao adi mata urumila. Allahu Akbar. Tahu adi mata urumila. Ay mana nagiyang utapa mga ni kaunsyarila. Katigin na nainubin. Taad man ang tawa di mata urumila. Nah, nagiyang kutuwa tawa di mata urumila. Nagyutoy tao aande ni na di mamuperilaan o Allah nagudi kumusen o mga malaika sa isagyang kaya kapagataling agyang kaya Lailatul Qadr. Sama no to napatutong na umanisa na ande ni na pamimikiran niya na ginawa niyan. Ande kuro umanga day maapad. Sa isagyang kutuwa mapasangi kapag itutula ka. Sa isagyang kutuwa di mata urumila ay mana na din yang perilaan so pedian at manigira ako na mamang ni kausara tina din na ino kasi tan maatuk na sa mauri adungan Allahu Akbar ubang utong gulaw labaw si isagyang kaya pemanagida mga kabimbenan sagyang kaya dunia pekabinasan so amal kebinasan yan so amal na igira ko na ayap kesabapan sadi ka pakatutula ka o tutungan na yan igira so miyaga cuba mga eleksyon sa barangay nanap ke sabapan untuk sab ke nagyang kotowa di ka pakatutula ka igiraan nami adna mga purpis mga senior nap ke sabapan untuk sadi ka mubunuan ay girawan na sobar yun nanti nadikan sa kaum peden ka kana uba kan sa elektor nanti nanabar yun nami tula katan da kanya nung peda na panalamat kasi iku Allah pakabegerang kasopang ning kasi iku Allah kasigur-sigura dudun aso Allah na dikan yan ipendirainon ayakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na watigian no sotaw na sumarig si iku Allah sa titu kasarig na priskian wallah sa datar o kapriski inian sa isagyang kuto papanog at tumipu si isagyang kuto sa lagyan ko kapipit taap keor na pekandut si isagyang kuto sa lagyan si iku kagibigay dia mausog sa manutong na asar kaso manusia na sumarig si iku Allah na suwala na dinian ipendiray nun agyang kota sumasarigo dataro mga sahaba dataro mga nabi asumyarig silan si iku Allah na kena uba ayabu ande ni na sugat kiran nagyang kota kaya pakargina kiran ko panganangkan kataman sa ande ni na rinidusiran o mga tao so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tamang pensapi kedietan wande ni na mga riduin niyan sambun uniran ugay na sabab si isagyang kota sumyarig si iku Allah na aya din membuat di mangukit sa ande ni na programa sa diun kapataya agyang kota mga riduin niyan na swalla di siran planong na urian udiran di ka planoi si iku Rasulullah na diran membuka tawan na disiran planuan wallah yang kaya lambe si isagyang kaya wan ande ni na 10 gawi na uman isa na panamar na uman isa na ande ni na magendut si iku darpa yan na ba isi niya na ginawa niya ubabin na iman to na pangiraw kay uway na ino ka makaw makusawalay na pangangapin ang wag yung utadig ni Tsul makaw makaruman na ande ni na miyatagur kap manag yung kuta pride ka kakaandi na tiga na inudit api anto na miyawlawan na tumipu kami ko naraka kakana ubag yuto mga ande ni na bubemi iyang kaya kapagintaw sa isang iyang kaya dunia na dead na bangkaon kakuha inong tabu nagudedin abang kaon mapluto si isa alungan na mauri inong tabu agyang kutam yang gerbekas iya mapia umani isang na iya pagura-dura ora dinian na sumapia kay ni sugu wala ang tatigi na fastabikul khairat pagura-dura dinian sumapia ora siman to aya kapapantagan rakatano na ulan-ulan amapia ulan-ulan atanto amadakal agyang kutam mga pamaganon wala na aya kailangan na makurmat tano sa aya kikurmat tano ron na panaguntaman nagupanisya katigr agu kasabar kagina ni kekuatan nuron berdasarkan Allah sama dan ramapia wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti pakaisis sa mga pakaisis yun na pakaisis ano? Adi nabila ba na pakaisis? Nabila na pakaisis nabila ba na nakata siya pakaisis
Kakak ipapaka veterana pakai si ino ko ni gira ako man so libeti gira na kepakaya di pigu sutawi gira ako asara masusote gira bagus so ramade at mana pakai si ito ipapaka veterana na igira ko na ibarat na buka mapeta na imantoy kaya pigu iya nga sabab po na sakit na kekuatan gawi gira ke peta buat pigu kuso Nami api-api na napakaisyo. Itu aduh. Umay ka hindi na suwata yan na di kepakai buat ipig iya kekuatan orang itu kepakai barat na imantoy pigu na mapeta na itu buat pigu Gihana nakapigo. Nakanauba ng sarato kapusa. Tano de tano, so kapigo nakanauba ng sarato o kapusa. Ayaw maana, na so kapigo, na aya kapigo ka na paganayron na so bae, na igira andenin na tunado, miya ka mo nagyang utabisitan yan igira, miya hide, o di na miya nifas, nandit ni kada ito nagyuto kapigo. Yan. Nah, seip man si ko andenin na ndirudupa, na basta mahadas silang. Na makapigo silang. Makapigo sila no. Giyap man nagyang ngaya kapigo si isagyang kaya ramatan. Sa kanya no. Napaganero na nasakit yan. Anay nung kapakapigo ubabedin kaong karyag yung kota sakit yan. Nakasabapan sa bedin na ande ni na yun ni tarima wala nakisinitira ka. Kagya sabab sa ande ni na bangkaw din inikuha nagyang kota kapigo. Kana ubaw na mapapatot kasabab si isagyang kota kasakit yan. Mana na kasi nakambuas so kapigo na kena ubanan sarato ka kena ubay barat na udi ka makapigo na di ka tarima sa puasa nga di na ino di ka tarima so mga lukstan na runo na nanangot at tigina panalawat ka kena ubaginan nirko Islam kaya upama nagyato kawantan no sorko Islam malbud na iya tanong ko andi tanong ko anak yung kutuwa marget ay tigina ko na tigina udi ka ki mga panalawat na di ka tarima sa puasa ka na kena ubag yutil ko Islam ay mana na puasa ka na upama ka masusuti ka na apya ka di miya kapigo kena ubag kailangan na ubag iya sarat tiba katirima ako puasa na o makapigo ka o mambuka ka o mambu kutiba ataw ibarat na kutiba ataw imanto o upama ka di kapigo na din nakarata yan sumong ka sa masgid na pagibdas ka asar ka masusuti ka liter ka sayap literan ka na apyak na ubabago na asar ka suti mambu kakagya pagadapan kasukadnan ka insya-Allah na kaya timbangan ka nagyang kota balas o tarima awala agyang kota balas umipigo ande ni na mi gumiyang kutuba mambu udi na mi kutuba mambu daba koneksyon agyang kota kapigo si isagyang kaya kapusa kagyang ano nakapigo na mataganan bulong sa iko kapipila inawa siya po tutok Tawa pa ni kawan. Pakaisyo. kepakai penama si kakak beru Naway. tuang panap din gami sa mga pedasimilasi ko mga ulama nama ko ibarat nama tertentu so ketiga yang ulima ko pandu datar ko ibarat na sumanga waktu asamblea na kabul yang nabi Sulimanian ikiraw to ibarat kami sa tahajud kay di mikilay so imam na ibarat na sekulas to tuwa ko na kapiting juga binapinggu nanto na to ibubayawa mi ali Ando to pulo. Siku katitin gami sa sambayang Konot to. Yang ana nakunot na yami ado Rasulullah nang untoa andenin na korika yang ana nakapamangnin na adin andenin na tindu Rasulullah apumang niya na ipumbayaw Rasulullah isa kwan nagyang koto kapamang ni saurang yung takapamang ni saurang kadua andenin na imbayaw Rasulullah inibayaw Rasulullah aliman yan na so kaya pamang niyang ukap video sa Badr ayam niya panutul nagi so Rasulullah na kinibayaw niyan sa aliman yan na kiyasawaan na nakagiyak na ubab kailay kagiyak kung dua ay bayaw niya na aliman yan na so sorban yan na miyaw dugsi so kung so kaya pa gura ukiyan na
miaram sedin sosompa yang sa taman si kunditer niyan sagiang kota ko ayat din belang utagi apa mangninya nanti nakadna namin napakataba namin kami nga sagiang aya oras so di kami nga tiging pakataba na din nagkelek kami sa sagiang aya yawa ulo pa giyang ko tumambu kaya pa mangniro Rasulullah na ayam yang gulaw na sobra silang 300 piyanabangan sira na piyaki panabangan sira wala sanggibu mga malaikat giyang ko ta sanggibu mga malaikat na kumiyapet sa gumaan miyakin bunuh aidin miyakin tidak wasirang agiang kota sang ibu mga malaikat. Gitu kaya kalau ko mga kafir. Giyak man agiang gayakwan kapamang ni sa mga sambuyang na kena uba kailangan ni bambayaw sulima. Sa isagyang na mga kwano. Ay manan na ayaman na Islam na giyang kota malubud. Kapagay man na sa isagyang kota mga sujud, mga sujud sa iko sambuyang na kena uba nga tindu ay basi ibu kumuri-puri sujud. Kasi iko mga sujud na pamanadingaw hindi pala langit supang ningka. Ayay baratian na sumiyudud ka sa lab na mabati ka sa subhana rabbiyal azim sa makatalong na isumpat ka na tiga Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Ayay barat na kwan, nagyuto yung mga pang ni si ko sambayang. Giyap man nagyang ka na nakunot na so kandua na kena uba aya kapamangnin na ba ipumbayaw so lima sa mapuro. Ay mana lagi bu. Nah, say ko mga bae, naasar buwa makagiraw ka saya. Kakagigyo to na kuno totoo. Say ko kunot. Na so kunot na adna kunot ro. Say ko andeni na last say ko eter, di ba? Rono to. Ayap berti ano imam na Allahumma hadina fi man hadait gitu. Nah, nagyang ko to akap kunot ro. Nakanaw ba nga puro-puro na limang ka? Asar bu makagigiraw ka saya. Asar bu mibububa ka sa ikong mga bay. So man sa mga mamay ka pa kaya igirawirang saya alimayra. Enoto nakagiya sa mga bay na naaden adiran kambidaan sa ikong sambayang sa ikong mga mama. Abadi ko na piyaso kasugod na so mama nakikayang yan nagyang kaiyakuan. Erkean, ugay na so mga bae na sujud na kigiraw niyan sa so tigi Dr. Abdullah ko kaya pag-usayan niya nung prilaya ko niya tigi na kailangan na tigi na so mga bae na igira ako na mitatakipiran so gipiru nila kakagiya to na nagyuto sama no to na pendua kanu na nakena uban yung bayawon aliman niyo kakailangan na si ibu na sa isagyang ko to ako sukman so mga mamay apiran ini puro kakagiya to na kuno na sukman so dua at ni ginagawa na masjid na indua na naandin ni kapasagod tarawih na tewa ka na rabu ko ma na itong bakunot na giyang ko ta kandua ro na baru munasib jamaah eno to nasukan dua na ayabu munasib na kapimagunutaan na kuno to na sukman sukan dua si ikwapian to na sambayang na mumfarid eno to nakagiya so manusia na bida-bida sa pengenin bida-bida sa pengenin ibarat na umiyang ni so imam sekalian ada karuman yan nanti ya Allah na kailangan na so mga pangarumako nah nauriano ka pumangnin yan na hati inamin ka mambuhay barata pat katay karuman na sama nito magumang ka sa isa namin yan tumapapatol nah ikadua na upang makasoy mamu pamanamya man ya Allah napakaduyang nga nas kamambuhay ba nanti ka amin sama nito nakabayakap duwi ka nabagkapakay yun kini kuwan no Islam kay suman so Islam na ergan na malabudi okay nakaisir ka na piakargidan wag inuatan pamanap mga nikah na pamang ni ka din sa sekreto angka din ka din na pagkatanu-tanugan pamang niya ka sa sekreto kaayap dirimaan wala pang ni na so sekreto kasu Zakaria na ayap yung pang niya si wala na sekreto ato na ipitir wala sa Quran dikro rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya ay mana na niya mga niso Zakaria sa ayak ya pamang niyan ayak ya tawagan niyan si ikukad ng tanaw mapuro umala na sekreto na uban yan tiyayag naguskan yang bupen ni niyamang mana nagyuto kana ubang kapuruun alimangka so kailangan na mabuba so andin na pumang ni sa giyang kota kuno si man sa iku mga wakto na uba kailangan ni baka pugunot ko imam pamang ni kad nasar ka mga panasbih ka pamang ni ka sa aya ka pumani ka na sarili siyo to sa iku mga sunnah si man ko mga wajib na kena ubah munasib, kena ubah kailangan ni penduk karo apa mga ni karo ka ayaw mabuat pelilingitan kasi iko mga pangningan nasi iko mga sujud, roko, sa iko kapakapasad ka terhayat. Nah gitu sa iko mga paliwat. Siya buto to. Kakay sa buku pakai. Siapa ni? Kay
Ai anak yang gana kenona na biya bibida sa teng gege. Na kabaya kena kato kana kentona itaran di bay gira basta susambo yang nama da una gitu aku ban di ngamabat ya susuratul Fatihana. Da ba di sambo yang. Ai gira tamu nut ta sa imam adna isa mitir onati gina basta munut ka sa imam na kailangan na tundug ka suka pembetian yang kukuan. Fatihah. Adun mana mitiro na dia tigin ke pakayo banga tutundug agudi ke pakayo banga perengana ya tigina taran bina maka pas ada maka giraw sirana amin na muka buska abu bay na muka bumbet ya turay taran bin ayat taran bina maka pasad cu imam amin andai kapasad yan sa amin nanas ka mambuna betian ka so Fatihah sa sekretong melagi duso miyakop sa matas nasa din sa lakayan kon o sujud cu imam nasujud kan inoto nakaisuman so makmum na upama katrak na ayat driver na so imam na nakagi ayat driver na so imam na di din kailangan ubakan driver amat tagpasayro ha diba kay pasayro kanyan kamu unot kaw sa din sa pungulawlaan yan na makaunot kaw insyaallah na tirimaan din so pang andini na sambayang ka kakagia so jamaan na pakabubarakatan Allah ay mana na aya katimluto na andi ka pakagiro mga makmum amin amin magiraw sila na amin no pa makamunot ka sa ikoy imam na andi ka pakaamin nila nabati ang suratul Fatihah yuto afdal Meminta doa kapan tanin Nana. Gitu kami katas panagya nga kaya pagurasan sa orasan video Kung madu oras. dua tanong man halin. Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا ولا محروما ولا مطرودا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah na penginamir ka ya Allah agi yang kaya kiatimu ami ya Allah sa ayabu asabapian na sudi iya mi kambebanuga kulimu ka ya Allah na penginamir ka ya Allah akalimu kaming kaya Allah nagurila ikaming kaya Allah nagupakasulda kaming kasi iko surga kaya Allah si iko urian uka pa kapangawawa patami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah na penginamir kapan ya Allah agian ka iya kapapaderman kami adar pa ya Allah nabaluyang ka agu lumilinta dia Allah nagupsempurakan kakiran sumangalimu kaya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah na penginamir kapan ya Allah asuk pengasasakit kami ya Allah na pamakabegerang kaya Allah na sumiyang awawapat kami ya Allah na pamakasulad kaku surga kaya Allah kalimuun kasiran nagurilaan kakiran suderan manggelebek kui kasusuat kaku kapapa dermiran sagiyang kaya dunia kaya Allah ya Rabbal Alamin Amin. ya Allah na penginamir kaya Allah asampaing kaming kakuperat daling Ramadan ya Allah nagupenginamir kaya Allah ama pada kami kuti hari masuk ya perumasa ini yang sagiang ka iya ulan Ramadan ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.